Resire by'entambura ebyamagara n'eby'omushuburo byashanyarara kandi ekisingireyo okutabura abataka ab'ebyange ebi no kugira ngu abebembezi babo bakabarugaho baza ahashonga ezindi. Atekerezo bukitwine aha oburemezo butwine nabo okuriga Katagata turukuza amayanga nkaba boda kandi twine bizo bihango munonga atukoheshera umusabaza no kumarabi kandi tukureba ngo hati na inte kwagarukayo akuba tube tutireho akakindu kutube ntwambukiraho na mukama wa famu ayizire yakanago mizi twara basabazi namunga bakazibenda bakwambaza amarwaro ine kubarabya ati biro kumanga banzo kamusi mu ndera abigere ukaje ukakire mwende no kusasi tukababoda abiro yakubera iri wari rikire rya hihi yakubera rya hamayanga batanje kuza kuzurusa amarwaro agahangara n'imanda norane bene twino kusasi na munonga ikabakazi na nabana bi oburabo tuburuho irwaro rubendo tiyamba ishemero nditiyamba lor kugira omushango police ryasera aho burabo tubwacuruho no kwetorora mbwene umutiyambe nerya government nditiyamba kandi obuherezo hango borseri mayanga mwene itabantu bakatagata na ruzumbura twambuka amayanga no kweyongerayo kajara tinoboremeza kango. Innocent Byaruhanga nagira ngo hayino busasi abo kushanga ngo baherize myaka 20 batine mashanyarazi ngo kandi batwire nabo bari kwejumbira omukutorana abebembezi. Mureba noreba amashanyarazi gari yaho haramayanga amizi gari yaho mukabingo hini konkitu Katagata umuruka gwa Katagata mu mazima gizwire emyaka 20 tutukagira kugana ngo ikikondo kigize kita kandi nito tukurunda nito tukubahereza bururu abantu abo tukuhereza tingumanyana batino bakigamba huki tingumanya kuriya babakotogera mukendo bumwe no manya agaterine gati gufa. Karani Lawrence ori chairman ho murukaho gwamayanga nagira ngo nibaza kushitamana ba councillors aba district babase kwanura okubarije kureba ngo batunga obuhwezi babase no kufuna sente zirabahwere okoro rutindoru obutindo rwa Munyanyange rwagenzere rwatwirwa mizi twine plani yo kusitama na council yegomborora na district councillors abakurikije yegomborora district tukahanura okutura boni sente na shamani gukora urutindo temporary or permanent kurugira okuturento basa. Karani Lawrence agarukire yagira ngo hariyo na n'urundi rutindo orwa Rwitanzi orwayorekire obubonero obwo kucweka niko kushaba district okugire kiyakora. N'urundi rutindo n'urweta Rwitanzi bridge narwe nuziriteninga ubwire bwona kugira ikirwa akora kibi motoka kugwamo konka orwe n'urugendera ariho ya district tiyite gombora konka nitwendo buhereza urutindo rwe narwe rukorwe. Tubusime Ambrose ori omukozi w'ishomero Elia Mayanga Seed School agizire ngo enjura ekagwisa amaguru make ayizoba lya Sande ngo konga kwaherize hija ihunga ly'amani eryatwire ekibina cy'abeji ahamwe na n'umwanya gw'abashomesa. Izoba lya Sande shaharuka mu shanjura kika 20 yize njura yagwa mpora twagire kwa turi mu dakika 15 twahure kintu cyuma nkemotoka twagiye kuranze cyaruguru mu njura twashanga staff kota yitu yabashomesa yagenda amabate gargaho n'imiburti yago ko nyuma mu kibiroku mbwena aho nkishomero nshasha munonga. Karani Lawrence arugire yasima government ahabo kubombekera ishomero hamwe n'amajuga abashomesa marungi ngo abo kubahogorirwa muringo o government ishemera igumiza munekora amakora agagasha kwa Olivia na Sasra.